Lalu pikwa bagi beri bikin ting buram je pi. Lalu pikwa bagi beri bikin respect je pi. Lalu pikwa kan bandan. Ya kata bagi beri bikin nang ban buram. Nang sama pi banting buram je boleh. Katu kan ublen penkop je pi dah tak buram. Hai ba Adam uladu no. Bat kaktian jong boleh kong la penkop yengi. Mo. Jar belat penbaptis sukres. Lakup kan yukres. Upenkop yang seisian yengi dah kata buram ke jong boleh. Ya roi coy. Mapitip nam. Habala penkop yengi dah ukres. Haba kibriu ki buram mde sho yangi buram ina ya ukres badan hapo jangi ya ro itu jangan moh bapin ya saskor ba ya tin ke jong ble bat ngakwa ban thakadi ka por ban ya sama pedeng jong pi kebadai sepang da gospel jong Matius ngine pet ha ka lenong ka baar puar kebadai sepang kata ka parsi sepang ka jingkawai song kurem ujisu le itu lo ong padru haki ka parsi udong ka hima ki beneng ka longkom uweus iem ubla thau e jing khawai song kurem yau khon jong bar la pha e ki sakri ban khot ya kita ki bala ya wer syakata ka jing khawai song kurem tenar pidan ka bible jong pi underline tu kentien ka baong bala ya wer mo kadang kentien ka bala ya wer syakata ka jing khawai song kurem te kim tre banwan ula pha pat iki wei ki sakri udong yatho hakita ya ki bala ya wer hakmi ngal akhre e jing khawai jonga Lapnia pika mesidap, bat ike basngat jonga, bat ike baro lakhre, tuan syagajing kawai song kurem. Handai ki kim dasut nyo, kisu yalet no ru, uwei syakala kabri, uwei syakala jing kai. Kiwei pati kilasa kibasa ati haba kila kem ye kisakri jongo kila ye ben, bat kila peniap ye ki, te haba utau sim lo yesngau, ula sngau bitar lap ken, te haba ula pha ye kinong ye pom jong u ula pendu no ikite berla peniap, ula thang ye kata kasnong jong ki. Anda kumta ulaong haki sakri jungu. La kre sisa jing khawai song kurem hari kita ki bela yawer kim long ki badai. Namar kata tu khilet syaka ba pila syam ya kalat bat ekat ba phin syam tu khot syakata ka jing khawai song kurem. Kumta kita ki sakri ki lalet syakata kalenti be ki ilum ya baro kat ki bela syam ba ki bamman bat ki babharu. Ti ki la pendap ya kata ka jing khawai song kurem da ki bagi song ba. Ti hang ni phin lap ke don kita ki group bagaktin ke jong blek labatai kita ki belaya wer. Ba kita ki belaya wer ki kem simlatre banwan syakata ka jing khawai. Tadi nama ta harum pat phin lab bo jisu pat menta wang khilet khot. Ya kini ki wei pat ki badan syakata ka lenti tu ya lombi ki baro kat ba phila syam labe ki long ki bamman ne lede ki babharo. Kidan kita ki belaya wer la khot kimtre kidan pat segini ki wei pat ki bala khot pat. Kini pat ki wan syakata ka jing khawai. Hari hak ada khot ke beningkong jong lenong ke baar puar. Hang ni Jisu uang ki dikentian gini pai biang uang Jisu la yathu bat ulong patru haki parsi. Ma ulong patru. Nampak larang is puli ke dika parsi. Tang nak gospel jong Matius lenong ke baar puar. Da khot ke beningkong terter. Lapi puli bet ya kani kum ni. Ka jing so thu ya kani ka parsi pinyo da kemoi. Nampak bahaba puli ke parsi jika ketian ke jong blai ba Jisu kren ni ki parsi. Ni haban tip ya kadi kawai ke beningkong sa ke ke ba motivate lene ke ke ba pelong ya ujisu banong ya ke parsi ya no uang bat balai uang nambar ladang isu puli bekum tu ngala banong ngila ban yo ya ke wrong interpretation lene ke jing batai ya kata ka parsi ke ba ujisu uklam temu hiru ban umut banong kumta nambar hakadi ke parsi maka tien jong blai kong sa sisian ka ko pinepet ke bible kong ujisu la ya thu bat uloong pat masih sin belak penankam kini kentian ong pat kabumut ladap keran AA shwa. But yano Ukran kita ka parsi labi puli hang ni pinam tep yano Ukran ni kata ka parsi. Namar ka suang betang kum ni ujisu layathu baru la ong pat ru haki parsi udong. Yano Ukran mono badai kita kiki. Mono badai kita kiki. Ina pa ini kapor ini pet hakar khot ka ba saupusan pet hang tu halor Matius arpuwei ka khot ka ba saupusan. Pe hang tu halor hi ka tien jong blai kong lar pipenan kam ka bible barem hang tu halor philap pi ka tho hang tu kong ti haba kita ki rangba lingdo bat ki pharisi kila ya sngowi ki parsi jong u kila tep ba Ukran sephang jong ki haba ki daya wat dong ti ban kem yu kila syapting ye ki pat ba na ba kila nyo yu kom minong thuluba ti hang ni Jisu Ukran ni ka parsi sephang ka jing khwai song kurem Ukran you know ya kita ki rangba lingdo bat ye ki pharisi Nampak pindah pulih ki parsi jong Jisu, kadang bi ki parsi bo Jisu Ukran ya ki senran, kadang bo Ukran ni ki pat ba,
Kadan ba Ukraine pat tek kadai bet nambanta kini ki Parsi bat kini kirang ba lingdo. Kadan ka Parsi ba Ukraine ya ki nong tho. Bat kadan ka Parsi ba Ukraine pat tangi kita ki wiki group. Tik habang itip ya ke motivation lan ke kata ka ba pelong yu Jisu ba Ukraine ne kata kapan suk shu yang hi ban kham so tho ya kata ka Parsi. Marhakadi ka Parsi jing khawai ba Jisu Ukraine spang jing khawai song kurem Ukraine ukta ya kini kirang ba lingdo bat nang ta de ya kini ki Parsi. Bat kini ki Parsi ki badan hang ni ke jaka mak makani ka Parsi ka kran ni ki ke ka baktin jong blai ka batai ka ong ba kini ki das ngau tho ba Jisu Ukraine spang jong ki pe dekat basa pusan gini phai biang gong ti haba kita kirang ba ling do bat ki Parsi ki la ya ngau ya ki Parsi jong u ka ba mod Jisu la kran shwa ki wei ki Parsi ya ki shwa ba un kran ya kani ka Parsi ka bade ka lenong ka ba arpuar bat haba ki ngau ya kata ka Parsi kata ka pelong iki bakaktin jong blai ka ong khot ba sau pon riu kong haba ki wat dong te ban kem yu kila sep tieng iki pat ba na ba kila nyo yu kum unong tholupa tekat ba Jisu dang kran iki ka Parsi kini pat kis dang ban wat dong ya Jisu kis dang ban wat daw ya Jisu bat kum ba ngai pikan ka Parsi ka kran iki Parsi bat kirang ba aling do pipila banong nga ngam dei Parsi ba pi nga ngam dei rang ba aling do tengan sengap la yu iki ni jing hikai dei yin sai pet dala dap pada kaktian ke jong blai yin sai pet pet kakran ne kam kran ya ke jingem ke jongi namar kaktian jong blai sisin baka kran la baka shim ya ka wei ka group badai Parsi la de badai kirang ba ling do la de badai you know ha ka wei ka bentar kan dan behi ka bakta ya ke jingem ke jongi la ba piong ngam dei Parsi hari la rawat na kaktian ke jong blai la sei ki jinglong jong ki Parsi ngi ngim ya per hiru na ki jinglong jong ki Parsi mar baro ngi download ya ka jinglong jong Parsi bat gin sai pet ya kita Padhak ni kaktin jong blai ko ang bakini ki brio kita ki syakri ki jong ublai namar Parsi rang ba ling do ki dike ki syakri ki jong ublai kim dei ki busudai tang ki pat ba ki basuan je seng ya ki rang ba ling do ki babat ki bapet ki kam hapo ka temple ki Parsi ki kita kan ki bapentik na ya kata ka jing syakri blai bakan ya ben kita ki interpreter of the law lani kita ki nong batai jong ka hukum kini ban pentik na badai ban batai bet tek ya kata ketora lani kita ki hukum ki santli ki jing tho jong Moses te ki Parsi ki ni ki yo jing start habaki kita ka jing start jong ki ha kata ka school ki jong ki penhar pateng bar ki hikai baki pentik na babaro ki kita ki banlong Parsi badi we ni kita badi Apostle Paul baki ni ki yo ki jing batai ka badai shapang jong kani kaktien ki jong blai ka baong ha kata ka Torah ha te ki santli ki jing tho jong Moses lem baki ki we ki jing tho tasman berem bar kadan ka we ki jing tho hak jing batai jong kini ki Parsi hak kata ka wei ke jing tho jong ki hak kata ka bajong ka Talmud ka baong hak ta hak kata ka don ka wei ke jing tho bagi tho la da mano ki batai syapang Messiah na ka jing tho jong Daniel habang lenong ka bakhandai ka khat ba ar sau tar hado ar pnyo ka bakran syapang ka jingwan ka jingkha ka jingyap jong Messiah badai Jesus Christ la da mano babatai ya kata klam ka jingpan jingbet na kini ki Parsi kita ki beriu kinlong ki blatem bat kinem yo ya kata ka beneng kata ka jingsuk ke bam jukut ki ong kinem yo ya kata tadi nomor kata kap kini ki lada penlong lupa lingba ka jing tho jong ki lada pensapriang ha pedeng jong ki pat ba amdei mono ban batai ya ka ktien ki jong blai dei bet ban batai tang da ki Parsi lada no mono ba batai ya kata kan long ka jing tim ye ki takaway na kadaw ba pelong kipat ba banting burom yaki ban sengap yaki ban kongu yaki namar hakajing tho jong ki kila dap thom di jong tho ktin jong blai hakajing tho jong ki namar kadan sakaway ka kot kajing batai ke jong ki bahang ta kala tho balana mono ba batai start chapang Messiah long blatim yaki tadi magata kim jubatai dalam kitab Daniel ada ki puli chapang Jesus Christ ba tho hang to kini kinong bet ba uni umde Jesus Kitong bangidan kam yiki rabai, ngidan kam kita kinong hikai bakin batai yang i sepang jong Jesus Christ. Kiong ba ki Kristen kim dei hok ban batai sepang jong Jesus. Tadi nomor kalian sepang tau Messiah. Tika jingkam jong i ki Kristen. Baong bo Jesus udai tau Messiah kat kum kitab Daniel. Kiong kata kan long ka jingtim yapi. Tadi nomor kata kiong belai ki syak penyap ki Kristen kan ni nomor berpikam bau Jisu dei ublai tak ada kata jingtim belatim de kita ki rabai kita ki nong hikai jong kiju kawan hiar si ki Kristen benda ki kam kumta maki bat kini ki sedang ban wadong tak ni ka jinglong jong ki ban wadong kala dan ado mencah u Jisu uyang hakmat jong ki bat kini ki wadong bat
habawan ka ktin ke jong blai ka judan bet artli ki ha ka jingim jingi gibreu la bangi pediang ya ktin jong blai nele bangi wat dong ya ka ktin ke jong blai la ni bangi wat daw ni pai ni ka por ngin pet ki artli ke nuksa ha ka kam apostol ngin pet kadan ka ta ka jingja hei ba habawan ka ktin ke jong blai artli ki jinglong la banong la ban i ha kita ki bas ngau ya ka ta ka ktin ke jong blai ni pai ni ka por ngin pet ha kam apostol nang ka ba ar shwa kam apostol nang ba ar ha ka khot ka balai pinyo kam apostol ar ha ka khot ka balai pinyo ti haba kile ngau ya kan ye la dongak ya ki halaka donut bat kila ong ha Petras bat ha kita ki we ki apostol apara komno nginde hang ni haba ki ngau ki jingalap jong Petras kadi ka jingalap ka baningkong do onda kila adap do mensim bakhot haba ala pandap ki do mensim bakhot Petras kadai kata buat ubriu ubaningkong do ubayeng ya ka banyalap ya ka gospel bat haba ulayalap ya ka gospel hak ni ka tin jong blai ko ong ba kala dungak ki dok nut ki jong ki bat kita ki pat ba ki bayas ngo ki ongin le kumno mo kini ki pat ba ki badi ki jiu hi kim dei kita ki nong wei ki nong ar kim dei ki gentle ki ki jiu ki blawan khnang ya ka ban le ya kata ka nyam ke jong ki lani kata ka ban rakhi ya kata ka sngi ke pentecost ki dawan khnang hak ni ke jaga bat hak ni ka tin jong blai ko ong ba kala dungak ke dok jong ki habla ya lap de Petras kindet paji sngo kum kani ke jingelap Namar ba hapo sinagog ki jiyas ngawi ki jingelam has sinagog la jukran shikran ya kata ke ke badai ke jingtho jong Moses ki jingtho jong ki ujong Isaiah la yas ngaw nakapor sa kapor hari kum kani ke jingkran jong Petras kim pa jiyas ngaw namar ba lay Petras sedang bansay nadu ke badai shphang jong Jesus Christ berkahta ay kadonut ke jongki baru Petras sedang ban pen iken na ki jingtho na ka men barem na kitab Joel kulai tho ban the no men sim ko yong pet la pen tep men ta ka sngi kani ki jingtho bar kum ta kini ki batip ki jingtho yong apleng ka de sisa kani ka jingthe no jong men sim ko bar hang ta ka dung ka donut ke jongki bat ki kala ka bomut kam apostol nang ka ba nyo pan ha ka khot ka ba san pusau kong kum ni kita ki pat ba badai ki ju hot kim de ki ju hande ki ju hi pan Rekod basan besar kong kemni. Ti haba kila sngowi gini kiru kila otshla haki donut. Bat kila kreat peniat you. Po. Ti kini kiju kibriu ki badan hang ni. Ki badai kiju jat benriu jiu hi. Kini kiju ki jat benriu. Kini haba ki sngow biang ki kaktian ki jong blai. Balai lap do Stefan. Kiju haba balai lap do Petras. Ki kela ka bamut la dungak ki donut ki jengki ki kela ka bamut. Kiju hi haba ki sngow padi kaktian balai lap do Stefan bad. Uniru dia beladap dengan sim bukut. Uniru badan badap dengan jingit. Uniru badap dengan bor jong men sim bukut. Ubalale ki dakla kiam pla ong kaktin ke jong blai. Haba uniru beriu yang banyalap. Kini kila kriat beniat ong kaktin jong blai. Kila otsla ya ka donut ke jongki. Kadang kata kajing serai, kadang kata kajing bitar, kadang kata kajing dom hapo jeki haba ya sngow. Yau ni Stefan bau yalap ya kaktin ke jong blai. Bat ke dale hang dia pikir dekat basan penyo le kong handai kila perta da kaktian bajam bagi da set kila ki skor bagi kila pet kertap da ka wei ki jingbot ho bat kila shop no yu sabar kata ka snong bat kila thamau yu ke biki gile gini kidai ki sakri ki jong blai kidai kita kan ki batip ya ka hukum ki batip ya kaktian ke jong utrai ki babat kan kita ka hukum jong Moses baki long kita ki brio ki bam jupen ken kita ka weru handai kini ki brio pat menta ki long ar jat kata ka jing pen ki ha ka donut jong ki baning kong gide kita ki bahaya sngoy ka tin jong blai ki pediang ya ka tin jong blai ki baar pat gide kita ha bahaya sngoy ka tin jong blai pat ki ong kani te bamla ban pediang ki shirai ki bitar ki ong ba khamdei manga ban yutai utai bakran ku Stefan ukran ka babakla udi brio bale uni wan ban kran shapang ke jong blai yangi khamtip hamangi ban ka tin jong blai tadi nambar kata paring yu bat nan thamau yu bat kalong kum juru ha ka jingim ke jongi pementa pila menong bangam dei Parsi hot pila menong ngam dei ju hot hari ka donut patadi ka ju hi donut ju ba donut Kristan compare utiet kuduk-kuduk hi tiet da ka baper haki kaya da ka snam ha donut jengki ha donut jengi wadong kaya da mobil kaya da ka snam hi ka ju hi te ka bayat tada compare kata ka jinglong jong ka donut la ban per kata ka culture ke jongi la ban per kata ka kom im ke jongi la ban per kata ka aka ka mo ka kom dwai ke jongi ka kom su thu iktin jong le hari ka jinglong jong ka donut tingi di kum ju hi tadi hang dia haba ujisu ukran
Kini ki sedang ban wat dong. Wat haduk mentar ki dan ki brio habakran ki tin jong blai ki wat dong. Habakran ki tin jong blai ki wat daw. Habalasam ki pastor ya ka tin ki jong blai. Oh pastor telawat benia lupa sepang jong ah. Bulat por berki pastor sisngi. Sepet ki dan por ni am ban wat benia sepang jong pi. Teng along pi ba laya thu kata ka jing dai kendu next time. Pi kan mau mai thu. Itu kan mau kan ya. Relaklat. Mungkin mau su. Hari perbakran ka tin jong blai pat ki dan ki bada. Laut sla kata ka download, serai kata ka download. Msula ban pediang kata ka bakran ki sakri ki jong blai. Long belong gini ki parsi, sedang melen thamau ki sakri jong blai dak bakran pada ka basniu pan. Hei bagi di ban pediang ki tin ki jong blai, bala dungak ki dono jeng ki ginong. Aku pastor, ngan le kumdo ban kala ka bumut no. Hari ki aku pastor, nai ngan yu ambau ban kawang no. Oh kan. Jika bangin pediang ki jeng penbet. Israi pan. Ni dom ban. Ni klut ban ni ki sakri ki jong blai. Push kentang tet diri ke batastad di pastor. Okay. Bon ba. Tadi nomor kata wat ong ba uble yi. Wat ong ba uble tip. Wat ong ba uble yi ka donot ke jengi. Uyo i. Dehang ta ba ujisu ha bokran ke ni ka parsi. Shwa ban poi ke jeng khawai song kurem. Ukran shwa artli ke ni ki parsi ki. Bakata ka parsi artli ba ukran am ka di ka ba. Ta ka donot ke jengki. Takadaw ka dungak. Bat habakran ka tin jong blai la nakalong persa ki bangi ngile kadung. Kotsla. Habak ka tin jong blai kawan kadung ka penbet ki jengim ke jengi. Hakata ka por kadwan bi artli ki jenglong kawai ngip diang no ki jeng penbet ba ka ba alam kawan kata ka jeng shrai hapo ka jengi. Bat hang ni ka tin jong blai ka batay bikini ki parsi ki shrai. Kaya kadaw bagi shrai na maru Jisu kran artli ki parsi. Tingin depet ki artli ki parsi ban. Bo Jisu kran haka gospel jong Matias lendong ka ba arpuway ban. Amar kani ka beteng ka khalam sange mo ka beteng u Jisu kran ni kini ki lightly parsi season kran mo. Haka dekot ka ba arpu pra Matias arpuway ka dekot ka ba arpu pra. Kau gumni kitien ke jong blai. Kau hendai pimut kum no. Ubriu ubladan arngut ki kon. Tiu lawan ha ubaning kong bat ulong. Kokon kelet bantrei menta ha kapriso ajonga. Uta udaya thu ti ulong ngam tre. Hari hadian udah kela ka pembuat bat ulet. Ulawan ru ha uta bahadian bat ulong kumju. Uta ti udaya thu ulong ngan salet kokon rat hanrei umlet. Uno na kini ki arngut ublale ya kambon ukpa. Ki daong hau unding kong. Ujisu ulong sisang ong hapi. Baki nongkrong bat kinuti kilalet haswa jong pi syakahima uble. Nabau yones ulawan hapi pakalenti ko hok ti pimsim lagat hau. Hanrei ki nongkrong bat kinuti kilalet hau. Hanrei pi haba pilayo i pimsim lakaladian ya kabanget yo. Hang ni Jisu kran ni kadika parsi kadai yakini ki parsi ki badan hang ni. Baru Jisu kadika parsi uai dah kataka jingkeli yaki bawang hanrei pi mot kum no. Bo tau beri badan arngut ki kon. Utau beningkong tre ban kongo hari hadian pat kongo hari utau baar pat kaktin jong play bauta ulong hukum ju bodoong hu ngan salet wang to handrei pat ukram le kata baru Jisu ha ukran ni kadika parsi kini ki perkhat kiong mangi deita bokongo ki parsi kidang perkhat dei mangi kita ki bokongo kat bau Jisu dang kran kadika parsi ha bau Jisu keli mau keli ki wang uno ni kini ka arngut ubale ka manuk pa kida ang ubaningkong ki perkhat bamaki kidai kita ki baningkong namar balai ka Bible lu ka kran ni katahi bamaki kidai ki baningkong ngine pa ya ka por ngine pe na ka kitab Exodus hakalenong ka ba khat khandai ngine pa ni ka por hakad khat ka basan bat ka banriu ko ang niktin jong ble atin namar kata lada shisha pin ko ngu ikaktin jonga bat sumar ni ka jutang jonga pinlong ka jingkin show ka badai ka jonga hi halor ki briu baro nalor ki briu baro mo ka ba ka perthai baro ka jonga kan pinlong ru hanga ka himaling do bat ka jat benriu bakentang kini ki kitien ki bamen ong hakik man kran hakikon Israel te hang ni ublei hiu la depan bena ling bau Moses ong ki kon Israel baki kilong kata ka jingkin show bat kini ki lasong kerpang ba na ki jat benriu baro hadu mentaro ki sngo kerpang hi mo bat nang ta de ba ublei ru mong tu bol bakilong kita ka jingkin show ki jong ublei bat udah ong ru baki kilong kita ka himaling do ka jat benriu bakentang
Tiha baong kini kikam yala dia bikidai maki kita. Bakadau kita yang hakmat jong jisuru. Ningkong. Ki ai jubab. Nomor balai dei mangi kita gi baningkong. Dei manga kan yuta ubaningkong. Jadi yang ta ngikok ngu yame. Ngim sait la yame. Ngikok ngu ikaktin jong balai. Kam dan ke ba ngiklam le ngibat lon. La dapet sisa I kumbalong kumta. Wa pindah pai ketin jong blai pin syam babon ba ki Parsi u Parsi hi hak tu jing duai bau jisu uda ai ya kata ka Parsi uda pla uda ong ngada bat kita ki hukum barok bangada ai ke we ni sipau bat nga juduai bar uang ngam juduai kom baduai uni we nongkrong tin subli kada batai ba kita ki Parsi ki dale akom tau jisu da pani ba kata kada ki jinglong ke ba kilong ha kata karukom bat ladakran ya ka jingbat ikaktin jong blai kila sisa ban Handai ke jeng bakla jong kini ke dekum ni, bakini ki pentam no apat dia kaktian ke jong blai. Hai bau blai klam ong, ki ong bau blai wong. Badi kata ke de kata ke jeng le pateng la pateng. Marcos lenang bahnyo dekat bahnyo ter pila ban puli ya kata. Bad hang ni kaktian jong blai ngina pai, ngina pet biak sakani ke Parsi. Bad hakani ke Parsi habau jisu ukuran ni ki habau bo ikani ke jengkeli. Ki perkhat bau jisu mi I ke donot. Hari jisu par uang par kum no. Hakan dekat balai PR lekong, dah bau yo ni selawan tapi hakan lenti kohok. Ti pim simla anget jauh. Uang penban pim dei kita ki beningkong. Pide kita ki bar. Bad hang ni hakan dekat ke ba lai puai le. Wai ke statement ke bau jisu uang ngam tip kan ngot apa pi pelet jengbot ye kan ye. Pe hakan dekat balai puai uang gam ni jisu. Uno na kini ki arngot ke balai e kamban ukpa kita ong hau ubaningkong. U jisu to ong haki. Sisa ngong hapi. Dan bagi nongkrong bagi noti kila alet haswa jong pi sakahima jong blai. Mono bela alet chwa. La alet chwa ki nongkrong bot ki la dei ki maningkong ta. Pi perkhat ba pi dei maningkong uji so ngam. Pim dei ma pi maningkong. Kila alet chwa kita ki nongkrong, kila alet chwa kita ki noti sakmat. Bot uji su klam ong iki bagi dem poi sakahima ka jong blai. Uji su ong bagi let chwa maki pi sawan nadin. Nampak haba pet ya ka donot ke jong jisu haba ide sepang ki Parsi lada puli I kumbau jisu ulong persabet ki Parsi dei ublei bolong kumta ubale siliang ubait dot kumju ya baro lada dei ban kela ka bamot ba lada dei ban long senran ba sisa jong jisu lada ban long ki Parsi markat sabalet jisu kini ki dalet bet okay sepet bahana puli habra sautri gospel kat sabalet jisu kini kidan Kisenraan kita ngre ki Parsi kin yang kinemri ra. Gini kilang kumda. Kita buat bahayu jisu ngong ngong haba polis sepang jong ki ngong kini kila di benlong senraan jong jisu. Hanrei nomor kila ken kon ningkong ki ken bi ki we ki kon baar. Nomor kila ngau kerpang tang yala dia begini ki we kim de su ba kerpang. Berkata ke jinglong ngam ke balong ke basosi ba haba rung pan hak balang ke met ke jong kres pan. Isko ba kam trekam kata. Jisu la dabang lupa kiar no thiat jong ki Parsi. Ada ngipat ngipediang gini ki thiat jong ki Parsi ke jemji. Klem da soto e kata. Kidong kimpoi perkhat bau Jisu kuran sepang jong ki de. Kini kan kita kiba sapeniap no yo tau kon. Kini kan kiban le ya kata ma ki mar kini kimpediang te ki bu Jisu kuran. Hari kini ki ai jubab ke badai hande kim tep ba jubab bagi ki air ka thau yo no hi. Ka thau yo ki. Kalau Jisu dekat besar puar uang kami, Jisu uang haki. Pim jula pulih haki jengto, ya umbau ya ubaki nong tei kelai berat, ya uni la pelong haki kli kedong. Kani kalong na utrai, bat kalong kebai pila kemat jungi. Tapi Jisu say sendan nak sakawai per kedekat Bible, kata nak testament keberem abdi jirai sam, sispa kat prar kat bar puar hulai, bat habau Jisu keren ya kini. Kini kitip ya kani kedekat Bible, bat kitip kani keren sepang utau Kris bansawan, kikiran sepang utau Mesaya bansawan, kitip. Ya kata, tahu Jisu habu say ya kan ya, kam dan connection ru yang bar ka Parsi, kam dan ye. Handri habu Jisu say kan ye upen I, bu dei mau. Kembala juang, bapik kebala keran lagi babuan kisakri jong blairu, pinam lap kedekat Bible bu Jisu uang bangadei manga uta ublei, kam dan kum kata. Hari ngiu I bet ya kaktin ke jong ublei, bu pendap bet ya ka testament keberem. Ti habu say ke dekat Bible upen I, dei manga uta. Dei manga uta kli jong kadong deh. Hari kini pan kimpat sutu hiro I kata. Bar dekat besar pulai Jisu ong los dan kumni. Namar kata ngaong hapi. Ba on shim no ika hema ublei napi. But on ai hakin jaban rio. Kiban penmi ikiso jongka.
khama susu menta ningkong jisu wang pio kilit chua kini ngailat be phi phin kala ka bomot ngailat de phi phin pediang nga ngailat de phi ba phin ko ngu ikaktian ke jonga ngailat de phi phin itho yanga bangadi masai jisu pin itho yaki usai na khot bible ula sei sapang jong yo aneswaru kimnge usai ke menta rakani nakasam badi sapang jong uru kimnge jisu ang la biang arsian ngala ai kala de phi phim pediang tadi nambar kata jisu wang on shimno ya kata ka hima ublei na phi Ngisngo ba ka hima ka jong blay ngila ban lek kat bomon. Ngisngo ban sakri blay la ban lek ka bomon. Man hakani ka perthai bengi im menta ngala ban ong ka jinglong Parisi ka mi ba. Shu ong khat shu Parisi. La shu itu ro ta kata ka kentian ba ong reuniam. Ai tu ro ta kata. Ka jing pen jong ka do non. Ka jing bam pediang i ka ketian ka jong blay. Bam pediang ya ka jing pen bet. Lada sneng, lada peni, lada penbet, lada kedau lenti. Hak perthai menta la pandan kam no da kata kentien. Belai pi bisar ya nga. Hon. Kaktin jumble ka hikai si bon ba gid khot Bible si pang ya ka jing sneng. Ya ka ban sneng. Let sneng menta kinong belai pi bisar ya nga. Kawan da kata kentien. Kawan da kata kentien jing bisar. Petchwa. Ya tau tiat hakmat ke jong pi. Kinong kumta. Hari habau Jisu kran hang ni Habau Ukraini kaktin ke jong blain mar de ublay Ukraini kaktin tang jingem kini kipet kan ban yu Jisu ku mutau beriu madan kimpet yu Jisu ku mutau blay usai ka khot Bible ram kini kim tre ban pediang trai Jisu ong la abiang ka hima ngala sim no napi kata ka bating ba ka jingem ke jingi abang isakri yu blay menta ya piong ngasakri kat bamwan yu blay banganum dan su ikani ka khot ka balai pinyo ka ba api mane underline kini lai pinyo ka khot ka balai pinyo kong handrei haba ka ba khaddu udah pha lau khon kita ong kin ya buram yo khon janga ka kentien buram Jisu udah ong bakin buram ne ya uta ukhon ubak thau sapang jong uhi kin buram ne ha ka jing sikri menta ni buram ne yo ha ka jing marmet ni buram ne yo mar ha kentien ha ba ong buram kadan sibon ba ki kentien ka bayasno Haktin kasih ladang buram sibun ba. Beningkong berburam kektian pareng kong respect. Kabaar buram kawan kentian honor. Kabalai kentian buram kawan reverence. Berkebasau ke kentian buram kata kadai glorify. Lah pipuli Bible kasih baro kadai ke kentian buram. Kajingmut kalai perlot. Bat kadai ke bangakwa ban pen i pi kata kababuram ya oblay. Ban buram yau ni ukon. Bar hakani ka Parsi Jisu dong bakin buram yau ukon joa. Kani ka kentian buram hang ni kani kentian buram reverence. Banting buram ukon. Bat larangi puli kentian dak Bible kasih ngong ngin ni buram, kin ni buram ukon, sngogum kata kentian buram respect. Ngaburam ime ipa, ngaburam iksakri jong blay, ngaburam ginong hikai, ngaburam kan ye kita ki blahe balasan. Kamdai ka kentian respect hang ni. Habau Jisu habau Ukran dia kini kekentian haga ketian original jong habau Ukran ya kini kekentian reverence kata kekentian kapala juai lang yau blay kekentian pendan buram baju ai yau blay kumbala tho haka di kapuar gidi pulis ke city syaki Hebrew haka lenong ke bakhat ar kada khat ke baar pupra kekentian jong blay ko ong kumni nabakumta habangi pediang ya kahima kabamla penki tongin yas ngongo da kabangin ai ke jiksakri ka bapin sengau bahayo blay da ka buram bat ka jingting buram ma pet hang tay with reverence and awe yaro itrai kadi ka kentian reverence amla ban ai ya kata baong reverence yau breu amla markati kentian la di bapinis no bet tang badu blay tada habo Jisu habo penan kami ni kentian nam ya buram yukon upenan kam dati kentian reverence kabayasno bat ublay sam san kadakot kabahnyau ngini pet ha di kapor handai ngati ha ka jingbon ka jingle isnai jongme ngan wan sya ka yeng jongme ha ka jing shap ting jongme ngan mani sya ka temple bakhot jongme mo te hang ni kodon kentian ka jing shap ting bangan mani ka temple bakhot pe hang te ko ang down towards your holy temple in reverential awe of you kay kita reverential mo kakentian ka boang reverend ka baay sya ublay
But kadai kekentian reverential, kebaong ke reverence, kadai kamdai kejuk kekentian respect. Ya kibriu ngalak ban respect. Ya ubriu ngalak ban respect. Hari ya ubriu ngamla ban ai ke reverence kejonga. Ya ublei ngalak ban ai respect, ham halor ya kata ngalak ban ai ke reverence. But hang ni ujisu uyeng, ublei uyeng akhmat jongki, kim buram wero. Ki keli jengkeli yu kumbu sudei tong tau nong hikai. Ki keren yu, ki wanya yu, ki wadau yu, ki kumbu sudei tang ubriu bamelu malah. Tak kenal Jisu bersoang ke dia parsi ke. Mapim buram yang kum uta ublei beri ban yo yang kata ke buram. But kadang sekawai ke kentian begini pet pat hapa ke Bible, baka kentian jumlah kong kata kentian ke kentian honor. Ida pai ban ngah ni ke por ngin pet na proverb lai ke khot ke bekendai kong kum ne. Tu buram yo utrai dalam kespa pada kisok ning kong. Kajing mi jong me baro. Kong tu buram, amar ngah buram. Yang. Toh, pe hang te kong honor, kong kum no. Kakam ong respect. Kakam ong ru reverence. Kong nak kentian ipan honor. Maka kentian honor kalaper. Honor kamambut kum no. Habang honor kentian kasih kong bet buram. Ini pet sekawai ke Bible haka di kapor, syua pangan patai pi kata, ini pet haka ningkong Samuel. Haka long baar ke dekat ke baar kendai kong kum ni. Ningkong Samuel lelong baar ke dekat ke baar kendai. Yang tekong kum ni kan puli ke tu bakham syarum kong kata ka ba yang naba kiba pendan buram yang ya kita ru ngan pendan buram, ya kita kibi nyoben, ya kita ngan nyoben keliang. Yang tiap kali kekentian pendan buram, kali kekentian honor, kaklam ong kekentian respect. Kaklam ong ru kekentian reverence. Namarkan reverence ublem la ban ai syangi kibriu. Ya ro you try. Ublei Jisu hang ni uklam ong, lan kekentian jublei kaklam ong hang ni, ba kita kiba reverence yang ya kita ngarungan reverence. Kampunan kam kekentian reverence. Penan kam kekentian honor. Honor ka bamot ngi juai ya ko honor ya no kadai ya ke baki kelale. Pila bantoi kata honor ngi juai ya kata ya kita kibriu ya ke baki kelale. Biang tinggi honor i meipa mari ke baki kelale. Kata ka jinglong ke cengki. Respect kadai kata bengi ai ya kata baki la achieve. Ma sising na dong biang. Respect ngi ai ya kata baki kila yo hak jing im jengki. Lani ke baki la kamai. Lani kata ka kerdan baki kidon ngi respect ya kata ka kerdan. Hari habong honor pat kata namar ke baki la le yang ngi nga honor ya kata. Ya ro itu ai. Tara ublei uang buram yang ada kata ka spa ningkong ke jengpi na ta jing yo jengpi baro belai buram kata kadai ma uhi ubla ai yang ngi. Mauhi bela kerku yang ini, kakandau ke di jeng sembai di jeng kasbor di jeng kala ero di jeng ka umro di jeng baru ke di jeng dolut jeng ublai. Tadi nama kata wat ong baka jing trei ke jeng pi ke jing kamai ke jeng pi kadi ke jing ai ke jeng ublai sudah. Tara ublai uang buram yang ada kata honor ya nama di mau bela ai shwa ya pi. Ya ro itu ai. Uklam ong reverence yang ada kata uang ngan honor lang ya pi. Lalu pi honor yang ngangan honor ibi. Ya ro itu ai. Tak kata kali kentian honor. But ladang ong biang sisian hakem lang salang ke jengiru ngimnang syuru ban honor. Nomor balai ngi ngidi kita gijat beri bersundang bet tang ban pan. Ni tebet bahaya ke ban pan. Penhun yang pendap yang kerku yang le yang ai yang menjuang resim. Baning kong kadi ke reverence, ngi ai ke jing mani, ngi ai ke jing yero. Ngi ai syu. Ngi pen kraw yu. Honor pat kadi kata bengi ngile ling baki kam ki jongi. Ngi pendan buram yu blai ling baki kam ki jongi. Haka kam ka jam, haka jing tre ki jing ta. Haka jing yo ke jongi. Ngi pendan buram yu. Katakan kadi ke kentian honor. Bat sekali ka basau pat bengi nepet kata ke kentian baka Bible ke pendan kam. Kata de seketian glorify. Glorify. Ambat ga glorify. Bahkan ini glorify kembali you. Dan dapat kijing buat ikan baju kejo sudah. Hari kai per pat. Ujisu pendan kami kan ikatien gini pet hak di kepor hak gospel jeng Yohanes. Katsau Yohanes katsau hak dekat ke bakat lai. Kong kembali tin jong boleh. Gospel jeng Yohanes nama katsau kad dekat ke bakat lai. Kong. Ti ke ru bapin pan hak kerteng jong Ya katangan le ba an yo pendan buram ya ukpa ha ukun. Pikin tin nang ti kong ti. Whatever you ask in my name, I will do it so,
that the Father may be glorified. Kelambang that the Father may be honored, may be respected. Kelambang that the Father may be reverenced, kong glorified. Yang kadang nak kawai kekentian pan glorify. Hari kasih pin puli kanong baik pendan buram. Kiju sudah. Respect, honor, reverence, but nang ta glorify kong baik buram pendan buram. Kum tabi kaju kentian. Tian namar baduna kekentian. Kapelong ingi benginum le ya kata ke baka ketian jong ble kakwa ingi bengin le. Hang ni ketian jong ble uji suwang ban glorify. Ngin puli show sa katukan ni kat Bible kata hagalenong ka ba khanyo. Tingin puli show ba khanyo. Hagalenong ka ba khanyo. Kau ni ketian jong ble kat ka beningkong ter kong yakini ki ru uji su lakren. Baru lakmiat dia lagi khmat sebeneng barulong. Kuk pa. Kata kapor kelaja tu pendan buram ya ukhon jong me. Ba utang ukhon ru unyo on pendan buram ya me. Kumba mela ai hau kabor halor kadok baro bat kita baro kiba mela ai hau un ai haki jigim bam cukut kadok ka basau nga la pendan buram ya me ha ka pertai nga la pendap ya kata kakam ya ka ba mela ai hanga bende ti menta kopa tu pendan buram mame ya nga lam bat ma ladi da kata ka buram ka ba mela dan bat me menchua bangalalong ha ka pertai biang the Bible pareng kong kumdoi takentian buram tingin dapat biang sesisian kong glory kini takentian glory lani glorified wah kawan kata kentian kabang glorify ban pendan buram tikani perkedikai kata kentian glorify ban pendan buram kani glorify ngakwa bapin display biang don kupar kani ru ngalasim nakani ke Bible hub ka baai ke definition jong ka glorify ka ide da pareng ngani rap ban pen translate saya kasih. Kong kemudian, the term glorify in the biblical context refers to the act of giving honor, praise and worship to God. It involves recognizing and proclaiming His majesty, holiness and supreme authority. Yang, the concept of glorification is central to the Christian theology, emphasizing the believer's duty to honor God in all aspects of life. Kita kasih nganong, baka ni glorify, kada iki bingin ay siya ublay. Kari kebadan keempat, pet citi saluar, kong biblical context refers to act. Kadi gijingle, bangi pini sabar. Hanri kasdang pat nurut napo par kong kamno. It involves recognizing and proclaiming His majesty. Man pen pena ya tak kajing krau kejong blay. Kajing long khut kejong bat kata ke supreme authority, kata ke ikhtiar ke badai bet tang jong blay, ke baka ikhtiar ke bahalor do. Ban lor jong ka kam don chu sakawe ke ikhtiar. Lada pidang tiang iki brio ban yu blay kabomot ublay umday supreme authority ha kajim jopi umlong halor do jim jopi lada pidang tiang nadi pinakshan ya yaki brio ban yu blay lada kaktian jong blay ko ongkum ni pi ong ngampan saula man nget ngan le ekene pinak sengap ke jing ong jiki brio kabomot pipin hiar kata ikhtiar ke jong blay sapo bar kaki ikhtiar jong kita ki brio kham halor ban kaktian ke jong blay kata kan biki parisi gila kibo ia kata ki hukum kibo ia kita ki an kile akan kita ki jong kita ki men berem bat kibo ia kita halor ban ia kata ke hukum ke jong oblay tadi nomor kata kai biki kile ia kita kim ai ia kata ka glorification lan ia ban glorify ya oblay ia kata ke ba udai hop banyo bakam sakut tang ha bangile sabar hari nadu na po ngi itu ia kata ke ikhtiar ke jong oblay ya ro ijoi kalau ke badan kami ngah pada pi ban itu ikhtiar ke jong blay. Kini ki parisi badan ni ki itu ikhtiar jong Yesus. Usai ki dekat Bible baru nak testament barem Ukraine ni ki am nak testament barem sudah. Tapi pulih ki jingkran jong Yesus am babon ni ki jingkran jong Yesus Ukraine nak jirai sam bat nak kitab Proverb. Ki babon ki jing sneng bu usneng am kini ni kitab Proverb sudah. Ba Ukraine. Nak jirai sam bu Ukraine cipun bah kita dekat. Kini kitab hati kita. Oh pikir ki parisi kila di ban kelaka bomot. Kini kila di ban long ki senrangan jong Yesus sama ki. Ada hak jing ken koning kong ngitip lut. Nang lut. Ya honest like kan riu ngatip. Kapan pelajing motan. Lala lendat. Tok lendat kabel kemat rolanang. Kita kur ki bet biak trai dak tok kabar bro. Ini koning kong temangi. Hak jing long koning kong. Ngikilat na opat ya kaban buram yo blay ya kabadai hok banyo ya kaburam. Ya ro itu ai. Ene ayu teh kata jing ngau kepada hapo jing ene ayu kam lilai kata akan jadi kata ke ba penduk no ya kata bangin itu ya kata ikhtiar ke jong blai ha ke jim jing itu ita ikhtiar ba uni udah blai tara upol uang ni kada ke kentian ba hei upol klampenan kami ni kentian hari punan kam ha ke benta kata ngi dipet ban ngah ke por na ke ningkong kuren lenong ban riu uklampenan kami di kentian glorify hei ro
Rai tang haka di kebenta upenan kam upawali di kentin glorify. Habai day bat kibriyo. Bat ublay upenan kam buon pa. Rai habai day bat nga bat pi pat uang ini kentin. Arpau. Riu arpau. Ningkong koren riu arpau kongom ni. Namar la thiet no ya pi dakador ba. Ti namar kata tu pendan buram ya ublay hakamet. Bat hakamen sim jong pi kibalong ki jong ublay. Kadi kentin pendan buram kedai glorify. Ya ro itu. Pet pon te wong no. For you were bought at the price, therefore glorify God in your body. Amen. Tarang gimla aban tray hakamen sim. Ngitray hakai. Kamat. Kan pedeng jepi piong ngabela dak kamen sim jonga. Dan ki bakring tiar dak kamen sim jopi. Ha? Oh kidan ki bongom ta ngin sakri you blay hakamen sim. Kamet kadi tang kamet do oput. Tadi markata ko kalit sa kajingput, ngisakri you blay hakamen sim. Takaraam dan kam man penbaptis ru. Dan kam man pediang iban sim bukhut ru. Oh gijing hikai khlak kemi menta. Ngisakri you blay bitang hapo men sim, labiang. Takara perbadwai ru dwai he, hapo men sim. Takum kita kibiru dapang ro amlelei ba pilai okya kamen sim. Dan kam re jebet kia akadi kado. Yong ngiduk. Te men sim bagrus pa am. Telai udah kaduk teh, kam duk te kamen sim. Ada ke Bible lang ni kong, glorify God not in your spirit but in your what? In your body. Hakai? Kamet jong bi. Ya ro try. Kedi kamet kedi ban pendan buram you boleh. Kita kedi ki pastor pareng, ki menta ki baki promote, ki pastor ki bala paunam, ngamong ki bampaunam, ki bapaunam. Baratep babon na pedeng jipir PGS ngam, bat piju yarwai ro ki jingwai jong kiro. Ba kita ki pastor ki promote, ba amlilei data ataturu. Nilai. Hana haka kitab Leviticus ublay uang ba amdei ban draw ya kamet ke jengi na banta ki bayap lada puli sisa ko anggom ta mo ki kisim ya kata ba ki ong amdei ban draw ta tu kamet ke jengi ki ong kata karkom bat ki promote menta ki ong pi nai draw su sapang kita ki bayap draw no du ding khna kan namar balai ke Bible ko anggom no glorify God in your body pendan burom you boleh kai hakamet takadau ki ta du ding khna Baknang kiwi ki bempat tip ru kinong ba peti di Kristan di dingna. Nong roi ksut di deng pna sudah. Alright, sampai kita kinong roi ksut. Hak video jengki, kintan be deng pna sudah. Dingna Hongpang rudan, dingna babet rudan, keriang komni rudan. Terlihat komno, perbuat na yaki. Bat kani kelak sutiat haki khasiru. Bangas ngauling go bababon ki kena samla habaki ngap ki jengki kai jeng gitu. Ki ong kon banna, pastor nlek yu ma mangiru ngindaya. Dan ini dah lihat tatulang ro. Mapit ni pastor hikai kemta teh. I kembadai hari kamdai pat. Ya ro you try. Dah bang imani you, ni pendan buram you. Ublay wangan pendan buram you piro. Rai kekerteng jong ukun dei ban pendan buram. Tinggal pai nak mantah sakajing kawai. Ngisdang nak jing kawai, ni nekot ro hakajing kawai. Meneng lapa underline ni pikir khot ke balai. Pikir mam khot balai. Ngong, bar ulapa ya kisakri ban khot. Ya kita ki balai aware, kita ki Kiblayaware. Tapi mana benda ini Kiblayaware? In the context, lah nekat kum ka jingong jung Jisu, bayaware hang dia utau bet kini kiparisi hang dia. Kini Kiblayaware, ki Jew, ki Israel. Kini kita Kiblayaware. Ada kim tre dekat bakandai, Jisu wang kelit khot no, ya kita kibahakalenti. Yang mana kita kiberi balenti? Kita kibabamman, bat kibabha, bala pendap kan kita ha kata kajing kawai syong kurim. Pai ban ngah ni kapor ngine pet pat sana Gospel Lukas. Ha kalenong ka bakhat sao pat. Kadang pat sang takawai pat ke jing kawai hak Gospel jeng Lukas lenong ke bakhat sao karkhot ke bakhat san ter wong ni Jisu ti haba away na kita kibay syong bam lam badulayas ngoy kini kike ulong hu suk uta babam jing bam haki himau play uti ulong hu dan away brio bla khre ya ke jing kawai miet ke bakrau bat ula khot bon brio biang bat ula pha ya la usakri hakapor kata ke jing kawai miet ya kaban ong ha kita ki bla khot hang do menta Ong berngah balakot. Matias arpuar dekat balai ko ong ki balai aware. Mentang pat ske balakot. Menu di kita ki balakot, kidi gitu berdekat bakendai. Hak dekat bakendai jom Matias arpuar, gitu kan ba uji suang, bekiti ki balai aware kim tre ong gini ki syakri let khot no ita ki beri halenti. Kita kan kidi ki beri balakot. Madu berita di ki gentle, mangapa mapi? Ki jiu kam simla pediang yu Jisu Kristus, haduk mentang kim pediang. Ki kentat ya Jisu.
Hak tu kapor. Kim tre ban pediang. Tagalaw ka gospel ka poino ski gentle. Upol udaong hakikam apostle udaong kata ngilawan syapi ban yalap handai pi pim tre te mentang ngi pet no bangi kinter lagi jat ban ngin let no ski gentle menta. Bar kum ta ka gospel ka poino ski gentle. Kita de ki blak hot. Ngabat pi ngila de kita ki blak hot. Ngim de ki blak yawer ngi de ki blak hot. Yaro itoy. Dalam habala sakot tinggi sekali kejeng kawai. Kini bala hot pat kili akamno, ki gentle pat kili akamno menta. Kini ki banget ngala badong ki bala yo sekata kejeng kawai song kurem. Mo, pe kini pergi aidau ki ong mene hot bakatnyo. Baru lapa yala usakri hakapor kata kejeng kawai met ya kaban ong hakita ki bala hot. Tuan na bala kre ya kata ki baro. Ti ki baro kilas dang nakawai kejeng buat ya kaban keran ubanding kong uloong ngala thi di kelingka. Nga dan kamru yang balik jengok ya kah? Nga kerpat yang tu pelat ya kah? Uwai pat uruang ngalat thiet sanjur ki masih ngan seledru ya kaban tenju ya ki. Nga kerpat yang tu pelat ya kah? Uwai pat te uloang ngalat song kurim ya kabrio ti namar kata ngamla banwan. Uklam ong pat tu pelat ya kah? Kini berorgan ki ong pelat ya kah? Tang ni uklam ong pat pelat ya kah? Kini ki blak hot pat mentah bedi ki gentle. Bamdei ki jiu. Kebesudan harut lenti. Lasu yalap ya ke gospel lagi. Kelak apa buat layo saya kata kajing kawai song kurem. Dari manga ban bapi tu. Lasu kat yang ni. Saya kata kajing kawai song kurem. Antara pai saya kata kajing kawai song kurem. Kadan pat saya kata kajing kawai ke bakrau. Kai kan kajing kawai ke bakrau. Kadi kajing kawai jong kajing selok. Kawai jong kajing penem. Kajing kawai ya keban pendan buram yo belai. Kajing kawai bandan kajing yadai kebaijan bat uni unong ai unong pelong ikan kajing kawai badai Yesus Kristus ukot kan sya kajing kawai kajing syakri kajing kawai jing duai kajing kawai jing pulik tin jong blai kajing kawai bandan benta bakakam jong kajing kawai hari ki ai dau pat kini ki blak hot tin jong blai kong baning kong shaul ai dau wang ala thiet kalingkha bat wang haban let jengok kan kata kalingkha uklat bakata kalingkha ka ktin jong blay ko ang Matias lang bakat lai ko ang bakata kalingkha ka day ka pertay pan bende ang 80 lendat ipi bapi baro bilang bari lang lendat na mau blay uli kata tay kay ya ka day ka pertay ublay wang ngalathiet mga ka pertay de da ka jingyap jong halor ka ding knao Jisu ngalathiet ya ta ka pertay da ka dor ba ka snam ka jong uni poro ngalithiet mga ta ka pertay nang tade so baar pad uang ngalalet ken ya kaban ngathiet kita kimbasi sanjor kimasi uang ngalet ken bandit tenjoy ki katkom ka jinglong jung ki jiu ha to ko po lani mono lada ki thiet ya no jing thiet kila dap tenju mo kila apet dan dak mong dan jing ben sao sngat rai kho ulong gum la tenju lupa apa bathiet de hari hakadi ka po apa bakhat uang ngalet tenju shu thok ai dau ngimlong ramangi ro ta Bonsin habadi ban sakri blay ngi ai dau ngahap bandet nya syata ngahap bandet syata tenju uang ya kita ki masih hari kulat pat kita ki masih hi Matias lang barpuar unong pelong ki jikawai uang ngalak pen krek mangai kita ki masih ya ro itu ai ulak pen krek teh utrai la pen krek utau masih ban ai jingkinya ta jikawai badai Yesus Kristus amen kajing kawai, kelam kajing peniap, kamde kajing kawai. Hab bandan kajing yap, bandong kajing keman. Hari syom bangim yap kan jala di, ki yap ki wei na manta jengi bani kajing kawai. Hang ni yap utau masidap. Balapan kre utau dong kawai, batau sepang Yesus Kristus. Bangi baro ngini asal kajing kawai song kurem. Lakhot te ngilawan nak kelak memot kajing kawai song kurem. Hande dala poe kata kajing kawai pat ngahaban pen kre hi pi ki masih. Asdang ban sei ki dau. Ya utrai. Ngahaban tenju kan gini masih. Jingkinya ba me ai try keempat biang. Kay ba me le halor gading pena keempat biang. Ngahaban le hin dala di. Sedang ban ai daw yo blay. Nang tadi suni balai paruang ba ngalasong kurem. To pelat nga. Mano bantip baka kadi ka briu blasong kurem yo wan lang si kawai pan. Ula sumudur hi baka ni ka briu kam tre banwan. Mano bantip yo ka briu ka wan lang pan. Mano bantip. Yang teng orang di mangihi bakhang lat ikiwe bikin wan sa utray. Kadi kadaw jengi bingi jay tuhi la di am gimnong jingger kui ikiwe. Di mangihi bam duai. Tadi namar kita kini kiwe ru kimyo ajing penem. Nyai daw hi mangi. Di namar kajing alhia jong la di namar jong jay tu jong la di namar bam kwa hi banlet sakri la di namar jong pi do gini kiwe ban wan sa kajing kawai. Ya roy joy.
Lakot yang pada pi siya kani kajing kawai. Gidei kibriu ki lakot ngim dei kibriu la sai wer. Obleu lakot. Barabo lakot yang pada pi ai bangin pendan buram ha kita kikam kijungi. Yaro itu mar pinda pet hikini baro lai teli kadai bau Jisu hi la dapan kre. Kata kalingkaro di mau la dapet. Ya kata masida bro di mau la dapan kre. Nang tare ya kabanong ya kata ban song kurim ro kanir ko thos pangjong Jisu hi obade nong lit kurim jong ngi bangi bade ka balang ka bet ka jong kres. Yaro itu hang ni keladan lupa ke gospel deh. Ladan lupa pangjong Jisu gospel. Di manga ban mapi ki blakot belaya ngoi ke gospel. Hari ngi don bet ya kadau. Ngau pi compare pi di parasi, compare pi dei mano manoro. Kadonut ka di ka jui. Kini ki blakot kim dei ki parasi, kim dei ki ju, ki ki gentle. Manga ban mapi. Kini ru kum badan kita ki parasi ki ai dau. Kum ju ru kini ki gentle ru ki ai dau. Wat hadu mentari babon ban sakri yu blai. Idon si bon ba kadau ban ayu blai. Ngam dan por. Ngam dan kani, ngam dan katai, ngamla. Idon si bon ba kadau. Try wang. Ini pet yakar khot ke bar huwei pat. Tiu tau sakri ulawan baru lai thu baru kerpat. Hau kan rat jok u yakiri kikiru. Anda kumta utau try ke yeng baru das ngau bitar. Ulong hala sakri. Kilet kumni ru sakilin tiba. Bat sakilin tiret belinti sedang bar. Wanlam sapok sanie ki baduk, ki bakenriang, ki bamatla bar kida. Badukok. Yaro itu kini thau su gentle, kini thau su kiju, kini ki debet kita ki beriu ki bapap. Kira uang kikot e yaki. Dekat bar puar, te uta sakri ulong ku kenrat, lali akomba melah hukum handai dang dan jaka. Uta kenrat te ulong te hau tau sakri, kilet sekta kilin tiba begilin tiling kha tu pen bor ki banwan hapo, bat pendap ke yeng jonga. Naba ngaong hapi pit bahang ni. Arpusa, very dangerous Bible verse. Naba ngaong hapi ba omdan uwe na kita ki beri belak khot. Uban yo ma da jing khawai mit jonga. Pi ai dau ublei uang kita ki belak khot ru. Kim tan benta. Iman? Uang gum ki parasi? Kinit besut shwa kini sabut ma pina dian penia dang download wang ki hima blain simno na pi do ai maki ya hima jong blai menta par wang sei kini ki gentle ban piru pile akiar piru pile sang wang ya ka dia ba ubriu weiru ubriu na kita ki blakot kinnem yo amat ya kata kai ke jing khawai balai babun kristan ki ong ni dadwai yam so bo blame dan hajan so bo blame jingai ba kam dan chu ka jing khawai ha ka jing dwai Kamdan chu ka jing serlok bat men sim bakot. Kala sulong bet kata ba pendap suloi yo blai ai yang ki jing don kam ke jonga. Mem ai ngan siat. Hot ken. Lalong kom ta. La dam pen khia om dei shu blai. La dam kur khu om dei shu blai. Mla ban chania yu ni blai ban up ya kapor ke jong. Namar balai ngidei kita ken ba la lau blai khot pat ali ngin ye dwai. Don kadau. Ali wan si jeseng. Ngidon kadau. Lapan benda badan jeseng, lapan benda dan jeseng dwai. Kadau kami kum ni harum. Kum babun kimat jing dwai pan, kum tahibun kita kidau, badong ngamlat banwan. Tu boleh uang kum ta kan. Ya kita ki blak khot ru. Kena yo ma de ke jing khawai. Tara pendapat ke jing im jong la de. Ngin examine ya la de. Ngi glorify ni. Meno ya la de pikan mau ba piwan ki khosi ba pidam bandwai. Ne de tang hatu ko por piwan kala ka bambut na. Menu kata kasin bapiwan nak mat jong blai de kijing jauh mat bapiwang terai ngai semi kini umat kum kini kentai ke banyak ki kijat ngai semi laklet mungkin mau su menang su banting buram menang su ban buram menang su ban reverence you menang su ban ai badan nak kijing sakri ngimnang su ban ai ui kata ke bedi ban ai what up ban ong mono tip hi la ka jong ka kamram yero itu mar pi baro badan hani wat mangaro ngidei kita ki belasa khot ngimla ban ai dau yu blai mar ma u kham simla ai kanu ka dau yangi pendan buram yu blai ha ki jing trei jong pi ha ki jing le jong pi ha ka tien ke sintor ka jing long ka jing em ka jong pi pendan buram ai ba u blai un yo ai ta ku buram ba ki we kin i pleng blai jong tei de blai ba em sisa yero itu ai kum no phila ban pen i ba u blai ba em kam dei tang ba piang an dwai hang te pok kamera kata ka dei la ka jong ka benta pi mi sabaro pi dwai yero itu ai pim le ran ka ban plai ka tang jong jisu Nada pi begini kile ka bamdai berki orang pi le lang pi piong em ngam tre ban le maru blai bang sakri de blai ba bisar hok ada ngam tre yero e joy la ki we kitem si tang namar ban dan lang ba to grup tim si lang okay dan di kibri bolong komta masul le ran namar badan ka grup me akro blai be ak hok komta tim si gini tang ban ya fit lang ba ka grup tim ka tim si lang no
Lihat galang tu kam sini. Namar beki di kiwe, namar sulera benar grup mat lang tok. Tap lang ti jing tap nya. Lihat kali lihat tang ban ya hab lang ha katu ke grup. La klet pat ban pendan buram yu blai. Haba pi pimbam. Haba pim le lang ya ke ebe kwe ki le. Haba pim menjor lang baki we ki menjor. Haba pi ya ker kum kaktian ke jong blai. Hang ta ken kin ong. U blai jong ni tu di blai basisa. Ya roi toy. Ke e ke ba pelong yu no bu khana sar ban kala ka bamot. Nomor yu i ke jing yang scam jong Daniel. Ya roi toy. Ya roi toy. Sim Darius ke ba pelong yu. Ban bet ban kmi. Man pelong ban pai so blay. Day namar jong ke jing yang bet jing kini kilangot. Michelle Hananaya pada Zaraya. Kay ba pelong yu CM Cyrus. Ya ka ban kongu ya ke ka bala tho sa pang jong u. Habau ya keren baru Daniel. Daniel di beriu babet ya kamat ke jong blay. Ya ro ito ay. Rapi ke jing long bet ke jongi bat u blay ya. Kan pelong ini kiwe. Wala ka begini. Amen. Rapi kwa be kibri kin ting buram ya pi. Rapi kwa kibri kin respect ya pi. Rapi kwa kan bandan. Ya kata baki beriu baki nang ban buram, nang sama pi benting buram yu blai. Katu kan yu blai penkup yu pi dah tak buram, hai ba u Adam uladu no, bat kaktian jong blai kong la penkup yengi. Mo, jar blai penbaptia sukres, la kup kan yu kres, u penkup yang seisian yengi dah kata buram ke jong blai. Ya roi joy. Bat pitip nam, haba la penkup yengi dah ukres. Haba ki beriu ki buram mdeshu yengi, buram ina, ya ukres badan hapo jengi. Ya roi joy. Mereka syong setengah kabon jong pilih kuatu, pilih kuasim lai dia tapi ya, no problem. Ubeli rusak ay kata. Hak sengi jeng bisa, pat ubeli yang pilih yo lah kejong kanong. Iman, tak ada abi kibri kini i, ya ujisu, hak kejeng im kejeng, ling ba kikam kejeng. Nang ban penan buram ubeli ko para banget, nang kan ban sakri pen i kan, ya tau ubeli bi sakri budai ubeli ubem, ubeli kejeng suk untan dekar bat pi, ban kerkulang ingi barok.